Kadba ka jinga khi shat ngan ki dukhot ka Green Tech Foundation kalayat menta lakat ars ngi kenti nakalyang ka sorkar jala lengba ka tanat tourism kala pha ka jing tho hakamit arpho tar yayong kabala pha panpoi lengba ki magistrate jong ka East Khasi Hills district kumta marya yo ekashithi nakalyang ki dukhot ka foundation kila mare Shawutlan Hospital ka jaka ka ba chairman ka foundation uba H Pansidor Nonglang ulasha sumar Marayo ekashithi hadir katu kani kenta nakalyang chairman ulawan pai Shamadan Malki kajaka kaba ulasong shatngan. Bat hakashithi ke sorkar kala pentip baya kamat jingdawa ka Green Tech Foundation ban pendam ka project Lumpong Deng ke sorkar kala pendam no. Kumta nakalyang ka foundation lang bau chairman ru Marayo ekajubab naka sorkar ekajingdawa jongka kala kloy ban weng no ekajing song shatngan nadu ka arpau tarik uyayong. Ka foundation kala ai kuble ya baro ki balaya don benta ban ai ka jingkershan ya ka Green Tech Foundation baru chairman ulong ru baya ka bamenta ka Lumpong Deng ka de jong ka Khasi Jantia amshu jong ka company. Ai kecil kublai bi baru kipai ba kinong kesan kipai yang sentilan hamni na kalian kejongi akan bapor bumta ni don kecil pernah keba don kam na bumta jombi baru kipai ba kepada orang akan dikejakan bapi yo ang kecil tip kepada hapo jeng Green Tech Foundation na bumta akan dikejakan dengan IT sya inong elam jungi chairman jungi ba in pernah bi kipai ba Ilang panggal. Naduk mentah rasmi Lumpong Deng unlong yang ujung pi unlong yang ujonga bakunya ilong yang jong kapateng jong kajai pinreu praktika Hakun gani kapor ningkong kapurom syublay ki umat ki bajaw ki jimpat donot kan arsmi ke jingsatnan arpor teli kibrit nilayo ya ka jimjok kila pendam Kim pendam mana Green Tech, Kim pendam mana Onoru, Kim pendam api upai pak, bakinung kersan jong ke Green Tech Foundation. Tanggal ni kau ini suka penong, bukan kejinyale, ngaduk kesini peningkong kam dari kejungi. Ngaduk pi tangangi, ngatarai. Hila yang berkendau marmai keti yang dilondong tak hila tabiat nomor kini kita syong tay kimting makim kain ladani hapan yapro nakatadaw ang makipandam hapi padba nganumlan mano kita kibala tersang apa ya kani kejinyaki ladaki ong sakuno kunoro kini baru kini bantau seperti menadu kasih ke pelingkong kibalayang buat ke Green Tech mat yang mereka VPP kali ke pelingkong kebawan yang tak kegiat apa
nadu ka KSU, nadu ka Hito, nadu ka HYC, nadu kiseng babar ladang ala ngamna panjang pertenggut mapianga nrei barok le don pi harne gejingiti. Kirang basnong kibelawan ngi kikin hun nya kali sor bathapsor MC toda bat barok kiseng sama kiriu shimat kilong kumi kilong pa bat ngindai bangklat ia kini kilong kumi kibalaksa hangang kia kibadai natakan hun jong kawat nganum ngten ngam tangan beros kata mga setia angkai hidup keras ni kadok kam tangan baikkan kamen sen nerima senyo ya ka city bagi latar ya ka agreement jong ulumpong den masno kata kajing tangan ngomong syuk kadok kadawa mereka kowe ya syukur apa ong ya di sai sistem kapung niam nilasai ya kaskam ke pesertai wamo kajingyal kikam syukur kikam mandi nilam ya kapung niam mentai kadai kebangi nilasai siapa bat kajingyal kun jungi kadai betang ya lumpang dah minta nilala sebanten sangai ya katai nilajo naga grentek nilajo lingba kajingkar syandra ba jumbaro ngeri udak jingkeli ubahet minta kalong ya ketaka jaka kamat kabak kidang mut banjai sakmat udak jingkeli ya kajai gereulah atau pimpriang ni pimpriang lada pimpriang hidai banteng ya kane ya kun tenge om don hok mano ban mi sisni ban ong bangi priang ya kata kaspa om don hok tang kawe ke distrik ban priang ya kata Om don hok tang kari boy tang ukis kasil tang kawes jentia kawes kasil ban priang ya tak ajak khamat hakali bakijai kunreu kadi karai jung pai ba lada priang unsa priang pai ba lada priang kin mau bha ngaswa ban ong ka arpo artariku kamdei kan ne ko kamat kabab pihak ban sim ya karai tanggata nakalian junga lesing sami biang manjar tentang wei banai kulai map lutang abang kelek yan nuru ibang ama banjar tentang mereka pot sajisin ngasibwa abang ngini pertar jam ba nganonga nila job pertama di ulung tongdeng license laiwat Nila job, Nila job, Nila job, kumlai sibon nado mentakas ni kine kiba syong sekretariat kundai hapan yo iya ka jin kumlai bau tidak pendam ro ngin nomai kumlai yapi nomor bau dan yap nila yap kundai upai pa deke jingting yu upai pa pemerintah hapan pendam deke jingting fat upai pa batang kawai ngayu imunta kajing pelia teli kalau don kajai kuntreu iya kita ki income selamat ibum kuat kajing teli ikuring di baar lain omlei lain kajing teli mentah nilai yu kajai kuntreu yalam mapinang nei sakmat nimbut pengi kisama nin tinggang baik ia kini kiru arsap kiru nento ibagi yang dari kajai kuntreu sistem kasngi nin penghabat bat nin penghiar baik balda piyai hasilnya nga try bidang don jaka hakendau te pai pa unamai kulai sibon ba ka jinsha jenet te jonga usaman ke grentek secretary general ke grentek ikong merion na po kawat menta kala kut Dena kalian kejungi, akan kapor kapamta. Ay umay. Dena kalian kejungi, akan kapor kapamta ni don ngi na kalian ka women's wing bat ka youth wing, jong ka VP
lingkongnya so panai kublai bat koburam kali show blai try kemana bakli ini ke barok kali kejimbar tak jong blai nompo nompau jungi dia kali kapok kamunta langsung panai kejim kublai kapok kerpang na kamunta ke Green Tech Foundation kiba yang man penebet terang banyak kun persyak manung ala ya ke sokar baca ke company di Banabar, Bandung, apa ulum pendeng, lani ban musya, ya ke Mariang, bawa hi kawe kabudan mungti. Bat hak keju apa? Kabangkan, aku leru ya kipat pak langsung selong. Kibai ban berengkat, ban ai ya ke jingkersan. Kibai wan hongnya po, maran malki. Kibai kersan limba ki social media, ban persyak, ban persyak. Lima kecilnya jom kali ke sokar, bangai, jaga kita company. 6 tahun ni ulung pendeng, bakam tamme, lima kijingwai, bak kecilnya hau play terkena, bak kali kala peni hari ni kesni kemonta, bak kesni, kalong kesni kebacok, namta ke Green Tech Foundation. Dah hari kapal kemonta, so banai. Bantuan belum yakini di members dekat Green Tech Foundation akan dikepot ke pemerintah bat kantam ru yakini kilong kube dalang dan dikepot ke pemerintah. Pengamam nak jingkok nak ini dan yang bani bat haduk sipau sispa aspa asnam lada don kanu itu sedang dan penjat ulung dan kami ketika shinti ke bangin yakun ha dakan orang. Lalu, license lewat M-Slam Beriong Legacy. M-Slam Legacy. M-Slam Legacy. M-Slam Legacy. Long live GTF. Long live GTF. Long live GTF. Long live GTF. Wah, ini pun hati sama. Mak. No di Hakabasit, Hakabasay, nadu na hospital ngatulat kumbatulat nomor ngampua ban sukor hospital Bangabam ki upaj ba yang asosiasi sebar ngam semlabam. Bat menta ngan pediang da kajing khoj bat kajing kluj musim ban nadu menta kasngi ngam sedang ban bam no. Kamera. Zoom je kamera. Long live GTF! Long live GTF! Long live GTF!